secondary sports ani a high school chin match ni na ni hi mi chalam pang en tu pon nei thathin thok bai school tin hian fan san nei vek maya tunai khel te hi Solomons le modern ning ka fiava te hi set phat ve ven nei do best of 3 dunia deciding set khel mek ani hi next hian tui ko south azong kan tilang lo nga hian result te bang pui te kan thai lang do nia khel ma sa khar 2-0 in Châu Tang ten New Hope he higher secondary high school ni chu secondary sports South Zone sports hi KM High School ten an thenga KM High School le join we me ho vai ko na khelania ikuru su na su ka khulama khonan chol thi ni karing e boina khulai khun mang lo o hela lo ko dang hin nei jok poni mai thei ni
Đâu cần bắt số chuyện đọc được mình sẽ phải thêm refreshment kan ya hi atharin tiffin kan pa ya atharin refreshment don chau te kan ya in ho por le to so son next match khel tur le wa le doi so match ni che kan habak ta a tu le dar khat le chan ve ni dar ni ve la kan chan lenga udu ai tu em Ai tu tu. rami engin me e Cái em à. kabuli kha khelawa Sắp đọc vậy. Ổn thật vậy thật. kabuli kha akhelawa rami hian an na chu muila ka renga tanga dia À tập vào. miss ei pot hem good very good nice Tunain kel te hi Bungkon le Oxford ania jersey sen hate Oxford High School ania Bungkon hian set khatan la to tunai hian 16-4 ki bel ning se o a player te ai ma invest na min nuam ti ro la ni Oxford ko tu nó nhìn cứ đợt là thầy móc vậy sức thật này tôi buông còn hiện chơi chú sẽ về nên tôi đã màn chơi mẹ cả mù năm khóc này Oxford game hiểm mù năm lực cực lật
nakina district sports of huna Aizawl district IO to selection ani pa ani ti hian players na school song sang changa players na lo kha ni thom thom do ani jinga chuan hung kon lampang players chu pahnih khat chu an tel ngei garing aning khel ena tang hian hell Roman 24-7 Anita school no pang kon ini mo de sinanal เ